October ni sri kum sang ni somni pathum khan Hamas son Israel ram aron run thut mai ni kha tumdanga po anin runin anin do fo to thina ma se rei lo te ya an bo ru ka da in an top san le mai thina ma se tun tum mi ro top le mai an hekin an bo ru hi apun lun tual tualin kan kai anga tual tual maya khovel lu po ati hai ru le ni kan se chewangin Hamas te khu Iran sarkarin ral thom le sum le pai tam taka avul len achom ania Israel ram ti chet turatana Iran man ro tangkai takni in chumi tur simsimatana sanga zakwa sumriat bor chowela tanga din ania tumdanga anin dona chuan alanga pawin Iran hi aronin rol ve ngai lem lawa mase tuntu mai ro chuan Hamas ho thawang ho kha du tok mai lovin Israel ram chu aron beive ta hian mayaral thuam mangin April ni som pathum le ni som pali kum sang ni som ni pali khan drone za thum lai mai tir chuakin cruise missile le ballistic missile mangin Israel ram chu aka ve chi mai ni kha mase mainstream media lam te tarlan dan chuan poi lian tak poin sa tak ero chu a khoilem lo ni in an soya hetianga Iran sarkar me Israel sarkar be tura ral thom ne aron chichuak tamai hi khovel sarkar len zok te atiral khelin Israel sarkar in alo chang le tanga ti chuan in do na lian le na sajok athliang ti kha an hlawe me maya chutiang te wang chuan anin kara remna palai na thokin sarkar len zok te an phusana sa em mai ni chu mai la ni lawa September ni sompanga sa ni somni pali khan Iran in ral thuam le sumle pai manga avul len achom tho Hezbollah helpol te chuan Israel chu anon bianon ka vele ta a tin hemini September ni sompanga vekhian Yemen ramlamami Houthi helpol anti te chuan Israel chu hypersonic missile mangin anon ka pa anon be vele bok ani ani po hi mainstream media lamten antarlan dan chuan Iran sarkarina avul len te tho anni ome lechu tiang chu thilom dan an bo ruak kaldan ania an bo ruak kingun dewa thlir wangwang hian toplam a in punlun lam hi a hoi jok zarzar zel ni in alang ni tun thleng po hian chu tiang chu an boidan ani mek lain Russia sarkar chuan UN Security Council a Iran sarkar thawang aron hau tamak mai ni chu tiang awang te po chu ani mai theya Iran sarkar po hian Ukraine le Russia indona Russia sarkar din mun khirtak maya aum lain Iran sarkar hian ron chan puin assault range missile ama siam fet 360 anti chu engamazat Russia sarkar ne na hian arol ru ka achan pui ani oma helai Russia din mun khirtak mai kan ti hi mainstream media lamtena an soidana chuan Russia le NATO hemi North Atlantic Treaty Organization kanti le US strangrual te hinen hian Russia hian inkar thu hi athabak lawa engma thu in ba pal tenein inkale indo te lo ngai ta se ral thuam thra ramla tak tak kap thei kha missile thatak tak kha amamo dona tuna Ukraine be nan hian tuna ral thuam kollai ho ki mangcheu tang se chutiang nuwa chuan NATO nen hian anin kara in mu thiam no na te thlengin in ka te lo ngai ta se chumi NATO ho be na tur ramla tak tak ka the na tur ballistic missile intercontinental ballistic missile ral nge khomol pui pakhata tanga khomol pui dang ka the nang chi teng te kha atlak cham chura ta na boi thlak do na chuwang chuan tuna aral thuam thra khek khal nan Ukraine be na tur missile khi amamo ta ni chuchudin mun khirta ka ding anan ti omje chu ni chutiang chu ani lain tranpui tu anwan line Iran sarkar ron pen chuak ta ti chuan Iran sarkar chuan amana asiam assault range missile fet 360 anti chu engmosat mai Russia hi arol rung ni in media lam chuan tar lang ta ni mase he thil Iran le Russia in tranpui ton nei hi missile anin rol rung na hi nasatakin anni rampani hian an pha a chutila in September ni li sang hi somni pali khan Port Oletria Iran in missile apek te chu Russia ina aphur lai ka satellite lamatragin an lo mu thla an lo la ani oma mase mainstream media lambok inan talan dan chuan finfi na thatak atling ni nan chen ma sen mani ro chon an pha viawa
mà sẽ ăn phá hul dấu lâu ni in alang ta ani chu tiang chu Iran le Sarkar Iran le Russia le Muslim helpol te tran rual dan in thurual dan chu ania eng poni se kanan soita kang khan thil lang chiang tak mai chu Iran le Russia Sarkari anin lei chin na athatle a anin puiton thrin ani ti hi chiang takin alang ta ani tin Iran hian nuclear ral thuam hi nei tumin puntam takal ta tang khan thei to palo cho to thina chumia bultran tu le nasda ka tran pui tu chu bultran pui tu chu Russia hi ni ti hi khovel mithiam tena an ngai dan le an soi dan chu ania eng poni se anin leichina anin kar hi atha em ani ti hi achiang ani tunchuma po hian Muslim helpol Iranina avul len a chom len helpol sang Hezbollah te Hamas te nge Houthi kan ti te le Iran te chu tangrualin Israel Sarkar chu andoron mek ti nang anita a chu ti lai chun Russia chuan chungmi te thawang chu UN Security Council a an thawang aron hau ti na ni chu mem ja chu an ni taka chuan Russia te nen hian an tang ho vek heng Iran le helpol te hi ti nang ani chu hetianga Hamas le Israel indona ina ngong anei zau zel mai le in nam noi anom bela an pun bel zel mai hian ngai to na ti thui khop mai eng poni sela kan Bible lamina Russia le Iran in kar in leichi na hi eng te nge alo soi soi ve anei reng em ti hi in an thir don in soi ho don te ang kumsang ni chong dai to kalta khan zol na Ezekiel chuan in larna ro pui tang mai muwa chuin larna chuan ruama ru ro tam tak an lo om khoma chung ru ro te chu an ro zo to a nung le thei mel po an puto lo ani ma se lal pa thuanga zol ne in chung ru ro te ne thu an soi ve le chuan chung ru ro te chu an ritarum rum maya an ma ni zom pui peng te chu anin an zom khom tarum rum mai ani ti chuan chung ru ro in zom khom te chu ti sai na tuama vuni na khuwa ma se an ma ni chuan tho ala om lawa nunna an la nei lo ani ma se zol nei chuan lal pa thuang bokin thuan soi le ta a kol killi ta tho te chu kovin chung ru ro te ne na chuan tho turin thuan peta a chu tianga ti vele chuan chung ru ro te chu an lo nung ta a ti chuan thok le khata chung ru ro rual te chu sipai rual ro pui taka an lo chang ta ani chung tho chu Ezekiel mung som thum pasari atanga bung som thum pasari chang khat atanga chang som paliya mu thein a om mani ti chuan bung som thum pasari chang som pakhata chuan pathian chuan zol nei hena chung ru ro te chu tudang ni levin Israel nam chung ka pumpui chungchang thu soina ani ti an shil fe ta a om zia chu khovel ram sang hun sang an ho dar om to Israel mi te kha roi khomin anom le anga no daran om narama ni levin an tha tu apramane na alo pek to le alo tiam to angin Palestina rama nge khuan pathianin roi khom le anga khurama nge khon ram nein ram pakhat sarkar pakhatangin din thar anile don ti nani edi somsaria Rom General Vespasian ale afapa General Titus an Jerusalem an ron bei tum an la tum khan Jerusalem temple chu nasatakati chiat ania an mani Israel mi judami te po an temple ti chiat mai pi lama khovel mun sanga no darin anom ta a no darin anom sakli mai po ni lawa Palestina khumi Abraham ne na pathian na an tha tu Abraham ne na lo pek to le lo tiam to Palestina rama ngi khon ram ti turan nei to lawani ti chone Ezekiel bung som thum pasel chang som pakata asoyang khan chuti yang no dara om to Israel chung kwa khovel mun sang no dara om to te chu chakna reng an nei lawa kan ru te ro zawa kan be se bo zo ta rod bovin kanom ta antia be se reng nei lovin nun na nei to lo khang ru ro teng be kha khang hun lai khan an ni phung anom dan chu ani ma se chu tinga be se na reng nei to lo anom lai chuan pathiani nan tha tu apramane na lo tiam to le lo pek to nge in kum sang kha ko somli le pariat alo then chuan British tran puina zara Israel te chuan Palestina a nge ram anno le nei le ta a boina le harsanatam takara Israel state chu alo piang ta a Israel chu ram pakhat sarkar pakhatangin alo ding chuak le ta ani tunma chimle marlel ram anga intren sang to lovin ram pakhatangin an lo ding chuak le nge a
chung chu bung som thum pasar chang som panga kan muwa chu hrit lawng na chu alo thleng dik ta ti na ni ti chuan Israel state an piang che chu khovel mun sang atangin Judami te chu Palestina lama chuan an pem khuam ta chur chur maya ruai chuale na ruai khom le na Bible Jeremy 10 Exodus vai ni na an ti chu a thleng ta chur chur maya ni kha he Ezekiel bung som thum pasari pung pui han cher hian zol ne Ezekiel hian kum sang kha ko som li pariata Israel independent lo piang tur ram pakhat le sarkar pakhatanga loading chuak le tur kha kum sang ni chuang kalta alo mulok ti na ni ya kum sang ni chuang kal dei to amiani ti han ngai tu han chut wang hian he kan Bible ro pui zel rin tlak zia po hi atilang cheng in ti fia tu ro pui tak pakhat ni in alangani ti chuan le Ezekiel som thum pariat kanan cher zom le chuan chang riata nitam taknuwa kumtam taknuwa Israel ram chu tu tenemo an be ron don ni ti asoi lang le ta ni hetani tam taknuwa kumtam taknuwa ati hi aum zia chu Israel sarkar alo piana tanga kumtam tak nitam taknuwa tina ania aum zia chu Israel chu independent sangas ko sobli pariata amhuwa chu independent amhu atronga nitam tak kumtam tak nuwa chon mel maten an be ron don tina ni chu helaya kumtam tak ti lai takhi Bible mithiam te chuan an shil fedan pakhata chuan kumtam tak nuwa ti hi hun hununga kum hununga Krista local main tina ti in an shil fe bokani ani chuan Krista local main chu Israel state lo piang chu state anga tang nge independent mu chu state anga ram pakhatanga adina tanga kumtam tak ni tam tak nu Krista local main mel maten an doranin an runanga an be ron dom tina ani chung Israel ram doron tu ta chu bung som thum pare chang khat kan chiar chuan tu tenge ni ti asoita a chang hiya chuan magok ramami ros mesekle tubalte an ho tu bergoga te an nia tin changa a chuan persele putle kuste antel boka changruka gomerle togarma sipai rualte antel bok thu kan mu ani chung gogale magok ros mesekle tubal persele putle kuste gomerle togarma te chu trang howin he hununga hian Israel ram do turin beiron turin anron thok chok don tina alonita ani le ani chuan heng ram chung ram asoi te chu veini a hian tu tenge anni khoiram tenge anniang ti hi kan hriat chian alo ngai ta a bung som thum pare chang ruka asoi dan phei chuan marto patanga local turingin asoya ani chuan Jerusalem atanga te a marto lama chuan tu nge tu teram nge khoiram nge anni ti kha hriat chian alo ngai le ta a khoiram nge anni ti kan zir chian ma kan hriat nge tur chu Bible ram le nam ram ming te hi kan tu lai khovel huna ram le nam ming tenen hian ainang diek to lova an ram huam chin po nasa takin danglam to ni ti kha kan hriat masak phot angaya chu kan ril ruwa lo phot ta sela tin kan Bible in chimle mar chakle thang asoi re reng hian ate na a direction chu Jerusalem atang te zel turania ani chon marto pati po hi Jerusalem atang marto ti na lo ni ta ni ani chuan world map entaila Jerusalem atang marto pa chon engram nge kan ti chuan Russia aloni ta a tin kumzabi pakhat na la ya juda pachal historian ro pui tang mai pakhat Flavius Josephus chuan Ezekiel bung som thum pare chang nia magok ti hi Scythian so ni in Central Asia vela cheng thin ni in asoya voinia heng Kazakhstan Kyrgyzia Uzbekistan Turkmenistan Tajikistan kan ti tele Afghanistan te hi ni in Bible mithiam te chon min shila tin Afghanistan ti lowa chuan khang kanan soitak te kha tun ma Soviet Union kan ti huam chung ram chunga mi te ve kha an ni nge ani ti chuan Soviet Union kha alo ke chi a Russia ti in voinia chuan aron ding chuaka Russia ti in kan hreta ani tin Ros ti hi Russia nian hriat ani boka omzia chu Russia le atran rual puite king kanan soitak te khi marto patanga ro kalin Israel tlang anon thleng Israel anon rundon ti na ani chu ti chuan ramdang mingdang soilea mesek le tubal te ti in
heng mesek le tubal te hi voin ni Turkey ram hi ni in Bible mi thiam te chuan min srila ani chuan Turkey po hi Russia le athui suaiten Israel ram hun hununga ron beidon huna anjinga Turkey poi tel ve don ti na ni chu tin Persia kus le put ti te asoi le boka heng ram te hi voin ni ya Persia kan ti hi Iran khu voinia chuan Iran khu Persia hinia ani chuan a tir lama kan soyang ta kan khan Iran le Russia voinia an lei chi na thata em maite anin puiton dan te kha han ngai to le ta ila zol nei khan voinia anin lei chi na tha em tang ho tu ran ni thu hi alo mulok dai to tina ani berani Ezekiel kum sang ni chuang kal dei towa hetiang alo khatiang thil lo thleng tur alo mulok hi amma khop mai an ma ni Russia te le Iran te an tran wal pui te chuan zol nei hian alo soilok ani ti po a hrelok an sheve kherlo wanga kan Bible in alo soilok vek ani ti po hi an sheve kherlo wang amar chu kan Bible hi alo ro puin alo arin tlak zia ti fia tu ani chiang ani tin ramdang mingdang soilia kus le put tina soyini kus ti hi Ethiopian ye soyania mase country tur chu voin ye hemi modern Ethiopia kan ti khu ani lova kan soita kan khan Bible khovel hun laya mun le ram ming te aram huam chit ka inang dek dek to lo ti kan soi kha setaila voin ye hemi modern Ethiopia voin ye Ethiopia ang khuni lovin Bible mi thiam te chuan khumi Egypt chim lama om Sudan ram khu ani enti ani chuan kus kan ti hi Sudan ram khu ti na ni ta ni ani chuan Russia na Israel abeidon huna atran rual pui tu te jing a hian Sudan ram hi atel ve don ti na ni chu poni se voin huna Sudan le Russia in lei chi na chungchang thu hi han soi peng lok tai la Wikipedia lamina atarlan dan chuan Sudan ramina sumdon na lama in lei chi na anei len pui berle Europe ram chuwa in lei chi na anei he pui ber chu Russia hi ni ti in asoya tin kum sang ni sompakwa khan navy lama in puiton turin Russian en hian tho ho na thuthung an lo siam dai to ni in asoi bok ani tin Sudan hian a Muslim puiram te Muslim Arab world kan ti te ti lawa chuan China le Russia hi a on berteram ni in Wikipedia chuan soi zel nge ani tin chumin huwa chuan put ti kha han soi fi le taila putti hi voinia Libya ram khuni in Bible mi thiam de chuan min sil fi a he Libya kan ti po hi Russia ni Israel maron be don huna Russia lam tang tur te jinga mi tina ni don ani ani chuan tun din huna Russia ne na Libya ram in lei china han soile thok te ang Russia ram ti ma dai Soviet Union anti lai tang dai to khan Libya ram ruai tu ro pui Muammar Gaddafi thita kha mo khami hun lai dai to tang khan Russia le Libya hian in lei china tha mai le nge tak mayan lo nei dai to thina khatia Muammar Gaddafi pai thla ka nia athi to nu civil war athen po khan kami civil war thlen nuwa khan Russia hian Libya ram hi nasa takin an din chuale nan le anin todel le theinan nasa takin than pui nge ani kumsang ni pariat April tha lo thlen mek chuan ama saberatan Russia ram suai turo pui Vladimir Putin chuan Libya ram atlo nge ni in country ni in media lam te chuan an tar lang ani hetiang taka vo innia anin lei chin na Libya le Russia in lei chin na te hi zol nei hian alo soilok dai to mai ti na alo ni ta a Russia ina hun hunga alam trang te ne na Israel ram aron be don huna Libya po hi atel ve don ti na ni chu tin bung som thum pare cha ru ka asoi gomer le to garma te hi tu tenge an nia voina hian khoi ram tenge an ni ti soile lok angai skan soi fe le lok don ani Bible jermi teng ka chon gomer hi Germany hi ni an tia atam jok chuan Turkey ram hi an ni an tia engponi sela ngai dana thumun vek lo ma selan dan chuan Muslim ram hi Turkey ni Israel ram hosa to ni wangin Germany ai chuan nge Turkey hi arinom jok ani chutini chuan tun din mona Turkey le Russia in lei chin na hi hriat chian a tha in langa chuchulam chu han soi le lok taila khove le na chiang taka apom chu Turkey chen thaber chu Russia hi ni ti hi a chiang
soi thui vak po angai om love tin to garma ti po hi Turkey tho hi ni ya soi ani chu Bible mi thiam ten min sil fi dan ani chuan Russia na hun hununga Israel ram apol pui alam tang tene na Jerusalem beitura aron kalnia hian he Turkey rampo hi anjinga telvedon ti na ni chu ole khang te kha hun hununga mar to patanga lokala Israel tanga Israel ram ron beitu tur te chu ania an ho tu pa bera Russia ron trangin Turkey Iran Sudan Libya le Soviet Union hun laya aram huam chunga mi ram then khattenen Israel anon beidon ti dania voinia anin kar anin leichina thatjele tundin muna changho chomek anni jete kan soifia tani ti chuan a hun thuwa chuan hun nung Israel na independent amu atanga ni tamtak kum tamtak Krista local ma hun hununga thlengtur ni angai anita a atang rol tur tela tuna in leichina thattak nein anin lom khom chho tran mek ania kan soita kang khan khovel hriat theile mu turin Iran le Russia pe chu tiang khan ral thum mangin anin puitona even Security Council an thabang te anin hausak ton mek ani ti kan soita ni kha chimei pelam an tran rol puitu dang khang Sudan le Libya te po Russia ne na in leichina thattak nei sa ania alan dan chuan khang Russia na tran rol puitu zong zong te kha Muslim ram de ufek ania awm je chu Muslim League kan ti tele Russia hi an tang rualanga he hun hununga hian Israel hi an doron an beiron dona chu tak chu gokle magok in dona ti kan Bible na soi hi ani melta ani chona masalama kan soita kan khan he kan soi me gokle magok in dona kan ti alo thlen theina na bulron in tran na afo kai chu tuna Hamas le Israel in dona khu ni thein alang tatlat mai ni anin kar an boina anin dona khu an top lam apan silawa kan kaya nga tuala punlun lam a hoi zel mai sia chu ting ni chon top mai lova kal zelin khang kan soitak in leichi na thatak nei sa Russia a thui sual ta kha in lom khom zelin he ngokle magok in dona nei tur hian Israel hi andoron don ti naim niang ani chon voini hian khovela kan rong bol tu evangelist tam tak pastor tam tak ten tun kan din muni hun nung Krista local nai to ani jete an soya ani chuan he gokle magok in do nei hi voini hian afo kai chu ain dep to a bul he Hamas le Israel in dona hian bul in tran to a ti chuan reilo te kar lova kan malo ka hian he gokle magok in do na hi a thleng thei don ni in angai thei ta ani chuan kan hun tengun taka chutin ngai thatu te po in he kan hun hingun taka chiar chungin tuna kan thu soi tuna kan thil soi te hi ngun taka zir chungin eng huna nge kan din to in ral rin a hun to em ti kha kan ril ruwa lo ngai to taila tho me